Kasorkar Preng lengba kajing alam ke Bashampang do Prime Minister kari Narendra Modi madru da kajing angnut banrat dengkong senon ye kajing pang wa per ki balalan shop haki kelung kena mat kilong kemi ki ba armet tanah kadau kajing bombyang kabam kadi kabatei lani ka malnutrition kabalong ru kawe ne kimat ki ba hakmat bakani kari kamat menta kumta ban pun urlong ya kathong lapun benapai ba ya kajing pli no ya kawe ka program kabal ai kerteng kum ka pushen abhiyan ya kabalas dang nadu ka praterik ulber arja kapra banrat dengkong ya kajingpang malnutrition hapo usnem hajar arpuar banla bankot chakte kathong banrat dengkong ya kajingpang malnutrition nakaliang ka sorkar Preng kalajit ya kitnat jong ka ICDS ki Anganwadi Center Health Education Social Welfare DIPR Food and Civil Supplies ki CNRD ki PHE Agriculture bat kiwe kitnat rekam sorkar banetrelang ban persutu pai ba halor ki jingnukam kumbala kedau hakani ka program kapushan abhiyan kathmu bantrei khamjan bar kilong kmi ki ba armet ki khna kanthei bar ki khilung ban penduna ki jinglengkot jong ki khna kat kum karta ka jongki haki district ki bala chakta jur haka jingpang malnutrition ki badon hapo kari India ban pun bahai kar kom trekam ba ka jing penukam ya kisong jong ki Anganwadi Center ban petiknaru ya ka jingroy jingpar haboro kiliang bat ban petikna ye ki jingbam ki babyang nakamenta kilongkmi ba armet ki badang ai buin khun bat ki khlung nakaliang ki board district jongkari boy menta kasngi ki leisi menta haka jingpen itu karpang ye ubnai nailur kum kata ka rashtriya poshan ma lani ka national nutrition mon nakaliang ki board punya jongkari boy district menta kasngi ki leisi menta haka program ban pen itu karpang ye ubnai september lani unailur kum kata ka rashtriya poshan ma lani ka National Nutrition Mon jangka program Poshan Abhiyan haka balawan pempli yakane ka program hapo Riboy District daka kong RM Kurba haka jinga dolangru dauba DP Kharsati ADC u Dr M Mauri DMNHO uba VS Nombet DSEO lembat kiwe ki officer sarkar jangka district hi berkawai nalor kinong tre jangki Anganwadi Center bapher lemba kane ka program layo ru ya kijing patai ki basai lemba kinong kren ki basempang Kipakentup ya ka Dr. Alisha Simli, Junior Specialist, kabalakren halor kajing koridor jong ki 1000 sengi ban sumar sukher bha nakabanta kalongkmi ba armet bad iklung andalakha. Uba VS Nombet kum UDSEO ulakren halor kajing chongkurem kabampat depor bad kiwe. Hakani kasngi lalik dru bansam ya kijing bam bad kisok kipai ki bateimet syaka jakari konswet kabadon hanongpo. Even 1 meter before the starting line also, kanam tere ban sedang ya kan bias. Kau ban sedang how drew starting line bias sedang lang baro. Bola ada penbet, bola ada penbo. Di kumjur ya kajing em jai kelong, kajing em jeng ni brio. We have to have a strong start. Jadi macam katakan strong foundation. Ni sedang hakapor babiang. Bagi sedang hakapun kriat bah. Mo, if you go to be successful. You have to prepare, you have to start at the right time, more at the right point. So, kani kalau katakan konsep bagi, we are facing more, there are so much importance in kini 1,000 days. 1,000 days, kumna niyo itu 1,000 days. Kini 1,000 days kilong ki badan kam ki bakodor tam haka jing em jong ki kena, haka jing em jong ki brio, mo. Dihabangi pai, yinshamba, conception period, mo. Nanti basteng bapun sampun ni kelung hadu banshraban kha kedai benai 270 days mo. Then the first year of life, infancy, 365 days. Then the second year of life, 365 days. Then the advert ikinya kalong 1000 ni. But ninsham mata there's so much research going on haka brain development. Lingba ki instruments, ki research machines, ki barami nila ban study the development of the brain of a child. Mo gila ban you're easy with evidence. Hindi ba siya assume mo? Kisha pa 4% jong ka development of the brain. Kajya hakidiki 1000 sengi. The rest 20% after that. To kata siya kaway ka kapoy sa pagin buojing mo. But manakha iklong ina ada 4 billion ki brain cells, tadi neurons. Just having neurons is not enough. Mo gidantang tak ki brain cells is not enough. Kenang lagi priyo kinang babrot je being, they have to have that
interconnection, ki junction neurons para neurons. Bagi dia ki junctions, kita ki synapses bagi ki kam bone ki kam develop hakin ki shehjar sini. Kata kami ke point ke ba, ki buat jemut. Baru kini ki kani ka bam na ka bam ka ba iklung ibam. Kini ki iklung ki newborn mo. Kandai pun 0% na ka bam ka ba ki bam kalet siya ka jabir. Kabor ko mi atau kabam kalit siya sa jabir. Nilai ito kinaadap sauce siya neng tang 10% kalit siya ka jabir. The rest go to physical development. Mo tingin siya ba if the nutrition nakakabam kajing sumar kambiang hakini kishi hajar sni kemudian we are losing that child for life. Namaladam dan kajing songtu lang tempat kami ka program jungi kulong na ni happen pen sensitize dan pen songtu ki kejing dan kam banyak trainer hamne POE bon bagi department badan hamne namarhani portion abian kumbala batai i kong dietitian benar bang idon kam kajing trainer tang ka health ne tang ka social welfare dan idon kam ru kajing trainer jong PHE jong education nang tabre jong ka rural development Penyelingo bring ikut rural development. Nomor ba haki kadon kata ka jingki kai umno ban yo iklenti ban imjak po. Orang menen ye keren sepang jing sai jing klan. Niong bala dan kip niyo kikun besai klan. Ni niyo ru ya kai yem ke bapha layo smog jing patai kinado menen. Nataka daw ngidan kam banyo eta ji sa dinai ni dalam taman kamai keji te kuma piatet hi nakalian ke senadi ke naliam di ABI ni dalam ke program NRLM ke bagi pom ke self help group nakamen baro mapi ki long kami hang ni piatet from self help group namar bon nak trend jong piru pi member kema ha terus ni ya wan chi dalam meeting but bon nak isnong beli visit manakani ki member jang ka self help group ki dehi ki angkanwadi jongi pat ki asyas ki jongi dei na dan ata kada ke long holistic mod yu ke mod ka jingit train lang jong paro ki department PHE ru dan hamne semutu tingi dan kam ru i mentai doktor veterinary ru dan hamne kemod yu ni kran pang jingba agriculture ru dan hamne tikajing dan jong pi paro ka dan jingmod bagi don lang hamne wadai bana pollution board kedon kajing mat namar balai bala dan idan kali air ko koi ka jaga ko koi ki klum jong ki he isan har ko badai kumba asyu om mena kuma chupan biang sa sisin kuma bietem mani district jogi kolong district basa dien ta kapre kita ki spa kam ki district te ka kumba batai Alicia balai di obstant tingi hi tribal jongi haba barpon ni dekran hangkata kidang mot chapoy ni lipat lot baro namar balai bon ki brio tak syong stunted kila relate ya ka sa height hendrai tintet ba ni kran stunted haba le test la ne research ka health department ka world health organization ne ka UNICEF kile tangi ki klung hapo sansnem Tukumno pin ang bakade ka height jongi kiramba. Kumbo ang i Alicia mene ba ngim kran sa pang ladang ang stunted ni klamot i ibril ki baramba ni kran sa pang i klung hapo sansnem. Te ladang i kran sa pang sansnem ladaay ka bam ka babyang ka tiya babyang ka environment ka bakoy ka basuba ka bamot ba kumbala batay we ne kiramba ni banam dan kirang ba ku beli secret teng ilap ken peru ki secret dena tingin haman pen shisha ba ban pen hikai ba kata ka jinglong bad habit jong kikme ikpa kam dei ban long hayen hasem kham tam hakmat ki nong ki ken thei ki long kme ki badan hapo ka jing armet ngidon kam shisha ke jing ram tang ya
ki long kemil ni community worker ki asha ki anganwadi hendre ni dan kamru ki dor barsnong ban snow tu ya kene ke problem bangidan mangi kumbala batai I ba nombet ba panu ki problem pinle hayam problem pinle school problem pinwasa office dari problem tidak ada problem sudah Henry habadon ki problem nimde bandu mensiam namar kadon hi blame ju ai ni kata ban ai tang problem habadon ke problem kamu kadon ru ke solution kasulong ba ni ham ban pe penya ni ham ban wat penya balai ke wat gane teng teng kumbala om menne la batai ru pangachan marriage anong ya pi majority ki cases हमने hari boy ki long ki underage pregnant mothers Pietip dia kata Pietip bila ekrenteng ya kan yang kata ke meeting last time ba ki bon ba ki long keme ki bakai ki klung hapo kasau kasan senam dang de kapo benjelak kai kamet jong kenteru jong senram keempat long mature ti kubno yo kuan yela di rang di ban mare ban krepot kumbala ong I ba nong bet baka sarkar la pai hadu upot ku la pai rendang bami isa kini ki an child protection act lami isa kini ka an pokso pa umanta hadir nang tabat de lami bon ki an ban prevent ya kini ka child marriage hendri beli na pendu ya ka kadai namar ka society jong I ka accept dan ka threat ka penslur balik ran namar balik ladani ladaka ain dan ka benyat jong ka ain kalong ka klan lala ban stop ikan ni hendre lemna bende kata namar gani kamdi nang problem ka district jong ni de pan India namar borok we di India ka buon bhag ji tho child marriage ki don no li jaka ka ba ki penya tho ki klong balang kharu Sepin kadeka kamde ka ek batmai hendre hangi pada kalau ka problem yang ni ka district ni kalau ka problem but enta namar kata kadang kata problem mengibang ro we dan hangi gide banyak kindet dia gide banyak perkan kumno banya yan ni semat dan long ka syong hanga happy mengibang ro nilai yosung nilai sutu ni kemen babi dari ba sampai menai lapan sutu bagi berkhat Kajingkran jungi kalong solid ba kalong solid kamangin ong ipini kwa ba kai ko pio smo mentang sni kan ne happy ba pin pure ka menhagi ni sni ni landon kata ka sourcing lade ka gidan ko ka skit hakte hapo urban affairs hapo muda hakabang yo I kumno ba ladang ayo snowe ngakhat sei we itai we khat sei we iwe khat iwe kata hadir komplekam mentar kabangin ngin ladangi layu I kasorkan mata lakat nosnem katho hakikan ro katho haki lenti sengkiet ki banar ado bala injili banpet itu ki flex kat cabalai warno habang idan kini program ngimde ban penkut kamde ban kot tanghang ni hapo ba niyo snow bane kamrani plan no sibit ang simi nang ni hamban pen spread la pen snow pat ye iwe pe we ibre yo kundu asnong hatau menhaban ni yo kundu ikna school kitu ikna school kila ale yen ale classroom kile pen yo snow shaki classmate school nang tu bale kile session kumta terter gide men try kam kumta naman ladang imla ban spread gani ko kubo nilong dir pala Sika weru kumbala batay Alicia panggatang siya jasmi kajingkay kalong ko basonet ha aspat yo husni nado pagpon ni klong nado takha lai spat rusan sni kasnam ko banin ko balai spat rusan sni snam ba kata kalong siya jasmi ngim jupal perkat kumta anda ini I go play ya ka scheme I go play di doctors baliki nong ya nak sangani kubur pengidan kam wat ban senaya tu ngidap plan
balik implan banyo pun. Balik ni siamnya kajing yok pun yok ti kum kajing lakai. Nekam batang sipang ngim daplan. Ngiran kaman plan. Nomor balik kayim ka badan ka planning ka dan ka foundation ka baklan. Nomor banyo pun ang ni pertai kedai ka responsibility jom itu ki kemik pa. Habang ipet yo pun ni kun wat khatsau khasnan. Nah, kamdan kata jing bakli. Kimpat semua tuhi ke jing bakli. Cakot. Kibala banle ini kam snil. Tikum ye kini ru di ban tek laka. Tila dadon manu betik sepang kata kit ngobha. Menai la oi di SWO yang ba kamla bandai ngau kala ban. Namang intip bakala adon. Pinhap ya pek kam tam tapi belang mention mentan pinhap ya pek ha. Nomor ba kalong kamlong ka ba bah ya betul ke beliau lada dan kanu kecing abortion is bad ndai tang kena abortion is bad. Nomor ba ke prick conscience nomor ba si junong ketu ke beliau kamyo sup. Nomor balai ba ternyap di kelung hakpo kalau ke pop ke basam dai na Tena kadang penhambat pensnoto ya kataru. Nang ta bede ngilang lu syu sakibai pat ngarni kecaka kalong ba kidon ki orphanage ki khoi ki mo lada de orphanage bla da I license ka ka kita kimon gile check man ka for marba ka deputy jomni ngidon na ka task force man ka quarter gile check ya baru ka ki orphanage hakni ha ko ri hoi hanre kidon pat ki jaga bari ki kena kelung ki ba klepnya license bat kuma kita ki jaga pinapat kentei bat sendal ki pensa langro ki kena kapok hak saus nem de kumya kita ngobhala da pilap pinwan pentip lam jangi kenang ile ko badon kam